Mayambu Northeast Dialogue to Taram Nokcheri. Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Manipur and Northeast. Ngasi ko Mayam gidong to punong lecture pa topic si Manipur gi hojojik lay reverse situation sida aikoy na wakan karadang kare na kupthana kare na ludana tunglam chat aikoy gi amadi manglam chat ani ga lay na ba mari do yung form oiraga nay na ba ya ba amaro ba topic amakang ni idea of Manipur contradiction. Aikoy gi ram da miray pag Manipur si pak chauba 22,327 square kilometer layba aduga masida 1949 gi matunga layba Manipur ya puno pak chauba ni masigi mamangda Manipur gi pak chauba si masida gi sorok kaya thokna helami colonial period amasung pre colonial period ta aduga Manipur asi India gi manunga layba state chinga manunga Nagaland Mizoram amadi Assam ga bordering masigi neighbor oiba amasung international border na Myanmar Southeast Asia gi khwai gi chauba layba amo oiba Myanmar gi maru oiba region ani Sagang region amadi Chin state mayam sina pulop koishil laga layba Southeast Asia amasung South Asia ani gi taina mafam da layba yamna maru oiba strategic location am oiri hariba Manipur ji masagi oiba political history chahi lising mari hena layba amasung malem gi oina lakiba evolutionary processing da ISS Stone S aduga New Stone S amasung masiga irina lakiba historical period mayam amada magi mapung fa significant historical event mayam ama contribute or lakiba aduma masak naiba lamdam mani lamdam asi ngasi na miyoy lakungan nipan chawak na lay haidana panaba adugum state ama kakni aduga 1949 15 October da Manipur si India gi manung changiba amasung part si state ama oina maning tamba sovereign nation ama masagi constitution ama democratically elected oiba assembly ama the then Maharaja dugi makada leramba leipa amana India ga pulaba matung da part si state lai kiba 1956 da union territory oi kiba amasung yamna tengna 1972 da statehood phangiba madugi makata rakpo oina hauzik Manipur da lepa leitana miyam gi aspiration amasu interest mapung phadabagi kangrup masil gi marakta insecurities mayam mistrust mayam pokla kanda khwaidagi polarized weraba highly sensitive zone amoina ngasi mak leira biram da mirai pak asigi matangda aikoi gi idea of Manipur si the contradiction khara aikoi reflect tawba ngambra haiba wafam da khananabagi da ngasi Northeast Dialogue ki study of the election lo very base taram nokse ke amadi kai khumna buchari hamada taram nokchare ikai khumna jariba aikoi Dr. DAKESHWAR YENGKOKPAM, author and columnist. Ikoi tamo dagi bada ram nokchari ikai khumna buchari. Thank you very much tamo. Ani subada ikai khumna buchari Manipur ki masak live social activist and also socio-political commentator Dr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏 𝗏 tamo ki taram nokchari ikai khumna buchari. Thagachari. Ngasi ko na ai tamo daki dei laksege. Ikoi na pujari be topic se aikoi gi Manipur haidebe iram da meri pak se kamai define to gada have ge questions ni magi leriba geographical area amadi territory amasung lamdam sin leriba tongan ba makhal gi furup macha mayam ama masi mayam jina punjalaga semba Manipur amoi ne khana identify to duribra natragana lamdam sin leriba miyam sida cheliba magi aningba apamba makoi gi interest amdi aspiration amasung khenaba miyeng mayam ama politically khenariba dharma gi miyeng de khenariba Kangluk ki miyeng de khenariba khenaba mayam asina define to gadra Manipur haiba question ama natragana aikoi Manipur gi oiba nangi leriba kangluk to the yumpham oiba interest amdi aspiration do nataba aikoi punama ki oiba collective oiba aspiration ama aikoi aduna Manipur represent to gadra haiba chobo question khara leiri amabu oiro aikoi na tatana aikoi na kannabu hotnariba se idea of Manipur dani tamo hoje ki oina pertinent oina Manipur da aikoi gi apunba collective oiba idea of Manipur si da leriba contradiction si kari ne na identify to be item hanon makta da ngasigi khana nai na bagi tanja sida saru yaba phangan bi bagi da makta Northeast Window television gi kambubu ki maikai dagi kai khumna ba amadi thagat pa phongdok sari loinana ngasigi khana nai na bagi thauram masibu miyang tabiriba irei pak iram da masigi nungsiraba miyam punam pusu ikokno kurumjari Miraj masi han bada aigi perspective ta kirang thamjage ko aigi perspective ta gi di Manipur haiba leibak ama leire masi leiba ama leita gadi masana idea ama da yumpham waraga sagat patabani
aduna asigumba leibak amada leiriba leibak ama haibuse tongan ba historical evolution kaya cultural evolution kaya magi transitional phases mayam phawra kanda lakpane ba noma khakta da oiba leba amana teba masigi tongan ba historical process am leijeba masigi process aside da saruk yaminaraga masigi process asida saruk yaminaraga sagal iba apun ba leba amada yauriba miyoi kanglup natraga individual natraga leiriba any hariba leba asi sagalakpa matamda maki karigumba khara wakhalon natraga man occupy tawrumba lam natraga magi property aduga mai keno contribution khara hariba sideda pigiba taragadi adugumba mayam sing ado sab manaba magi sharing leba aidi aina heli mana heli haiba natabako sab manaba contribution piba miyoy khuding makdo madugi sab manana right phangam thokpa adugumba wakhalon amada leibham thokpani haina aidi masi ai ahanba idea manipur se masi ai thamjaningi masi deida polarization tawraba group polarization tawraba ethnic polarization tawraba masana leibak ase ninghainabagi mami chatpase masi degi horakane maramdi leiba ama sembada yauriba masal mayam punamakse masi amo aigi haksang amagumuneba aigi haksang de yauriba part punamakse masi kana na mathau chamana magi dongan to mathau leram biyaba adu khongnawidagi horoga samna amabogi sab manaba magi responsibility gi hakchang am oibada madugi mathau tayeba maram asina manipur da leiriba miyoi kanglup natraga phuru natraga dharma natraga individual leiba mayam punamakse makoi sing asina manipur ama sagatpada makoi gi karigumba contribution khara leigiba taragadi madu punamaki sab manana manipuri amani haina madu identify tawnerwa natana aina heli mana heli haina hek dominance ki wakalo laaba leibak ase apun baleba ama oibadi sungang amoi adumak mase masana muknawa haibagi potuda lakpani aduna asumain tawraga masigi common sharing amada punna daita lawminaraga laam baleba ase masi aikhoigi yamna laibak thiba historical episode kharna aikhoigi puwari na pibo kudol natraga aikhoigi laibak thiba haitare ko magi national magi benzer sideda aikhoina manipur na contradict tawraga leirami se national contradiction heba masi aikhoina ningjangwem daka leba national contradiction si yamna sauba contradiction aikhoigi nation ama sina tawrima contradiction si eastern side ta leiriba civilization asibusu aikhoina contradict tawraga lai western side lom da laiba civilization ani asibusu contradiction tawraga lai adugi at the same time civilization ani sidagi darkar oiba afa masak mayam so khoina lawraga mafam sida fusion tawragan sida aikoi ge top way of life ama sagalaga aikoi se nakal ani maksi contradict tawraga yamna masin tumna hingakpa khunai amaneba adugi hingakpa khunai ase aikoi gi leriba miyam sing asigi wakan sondarak pahagadra mapang sondarak pahagadra lariba political geopolitics ki world ki ho mayam lakwa sideda manipur da khoigi awana landarakpa then awana landarakku matam asibokta manipur se yam phajna consolidate oiba magi apunba national character ma layena idi thamjaningeba maramdi awana manipur se maithiba pire haiba taragasu matam asideda khoigi manipur gi ningthau singna sielaga satlaga magi asylum loroga lami semga leiba mafam ase moina salise matam de aeroplane leiba nateba hawa gai leiba nateba sing ma lambi myam power salibneba maduda leiba kun ningthau singda moidu pijerimni pithaimni yo imni thaimni lambi taimneba adugi relation do matam duda yam phasan leirameba hera chandana chingda leiraga magi lami semgatana awagi lami bada gorilla warfare toromi bo kholi myam sing ase lambu kunungi lambu aise matam dudi state masa principalities me amana semani lambu haibasi hoji governor haisini embassy haisini madigi di kanoda sanskrit hai rashtra dut haisini ba haidi mai magi section du khena wane ba mai kabo ta ba lambu le mi samjoki lambu le mi ko tongan ba ngasai gi international relations sing ase masi gi sagana bingda lambu mayam sing gi thamakan sida magi ethnic leriba mayam sing principalities mayam sing ase masigi balancing tawraka masigi yanaba lambi amada common effort amada common way of life amada common aspiration amada common political culture amada
हारिबा पोस्टिंग असे मतम दु तोंगान पेरोकेल पॉलिटिकल कल्चर बिहेवियर तोंगान इंटरप्रिटेशन मैम लेको लेतारगसु अखोई सम सम लोन दा हाइनरक पतारगदी मतम सिद लेरिबा चिंगमी करी लेरिबा फुरुक की करी मैम सिंग असे मणिपुर हाइबा आइडिया सिद पुन्ना थाजरग लेरमेबा मरमदी मणिपुर की निंगथौन सोलको मतमदा मणिपुर निंगथौना लंगारक मतमदा मखोइसु अवागी मखा पोले न मोइन लौजेयबा मरम मसिना मसिदगी रिगेन तौन होनबदा मखोइगी अंगम कंट्रीब्यूशन तवेबा आइडी अवागा मोइगा पुनसलकांद्रा मणिपुर की निंगथौ मयागी निंगथौ हालगे मोइ तौदेबा मणिपुर की निंगथौ सिना चेनबा कानसिदा मखोइना असाइलम पी देन मखोइगी लंबी पी पिजई पिथई गंभी सिंगाना इम्फाल लेकिन कनोभो कसारभो चेनबसी मतमदुदा चिंग मरक चेमद नोंमद यौब याब हौनदेबको एरोप्लेन तोंगा चप्प नते हवागाई तोंगा चप्प नतेबा कइम लेब नतेबा चिंग फाव चलिनेबा चिंग फाव इंथों मचान चतोरिनी हेता चुमने हेता लोन फूलगा हुटलगा चप्प नतेबा लेरिबा मयाम सिंग रिलेशन मयाम सागल कांसिदा अकोई सोइदना हलखिनी इमा लेबाक मणिपुर की दमक नखोई मयाम पुनः कय तौगिनी हाइबा मदुगी कन्विंसिंग ओइबा वारी मयाम सानरकान फाउनरगा चलगा लाइबनेबा अदुई तारगदी मतम दुबोगदी अखोई द आइडिया मणिपुर से याम कंसोलिडेट तौन लई हेना आइदि लौजेयबको देन मदुगी मतुंगदगिदी मदुगी नेशनल कंसोलिडेशन लापो मतुंगदगिदी ब्रिटिशना करीना ला मतुंगदगिदी ब्रिटिश मदुगी सागलंबा लंबू थारगा लेरमिबा एडमिनिस्ट्रेशन मागी इथनिक बैलेंसिंग अमा तौरमिबा कमन शेयरिंग लौने मदुदे लौरम मयाम सिंग असे अखोइदा ब्रिटिश की एंग्लो मणिपुर वार लौरप कांददी पुलप नमासा क्या तौरे रूट आउट तौरे लोइनमक हाले पॉलिटिकल मणिपुर की नेशनल प्रॉपर्टी पुनमक लोइनमक मांगनग्रेबा मदुदा लेरम्बा इलाइट मयाम सिंग आइदी मणिपुर की आइडिया मणिपुर सागलमिबा मयाम सिंग से मसी लोइनमक हातोपिग्रेबा मथोय मांगनग्रेबा मदुना मरम ओरकांसिदा मदुई खुदुंग इनबदा अखोई नेशनल की थाक कंट्राडिक्ट तौनब सागतनबगी मागी मी हाइबम दिसंगिदनको पॉपुलेशन हाइबसी मरुनेबा नेशन अमा सेंगबदा पॉपुलेशन यावदम नेशन लेब हौनदेबा अदुना अदुगी आइडिया थोरकदोइना अदुदा सागलंब पॉपुलेशन मयाम सिंग अदो पुन्ना मांगनग्रबनिना मदुदगी नेशनल कंट्राडिक्शन से अखोई एंग्लो मणिपुर वार मतुंगदगी दे अखोई से नेशनल लेवल कंट्राडिक्शन तौसी ngамदना सुम लाकबसिना हेक मणिपुर से मदुदगी दे सुम खरगा मूवमेंट इराबोट की मूवमेंट लाकवा नुपी लांगी मूवमेंट लाकवा अहान नुपी लान अदु मयाम लागसु मणिपुर की हाइरिबगी अपुनबा मणिपुर से नेशन नमगन लेरमी मसी सुमाई तौगदमनी हाइबा ngसागी अतो अतोप इंडिया की नेशनल लिबरेशन मूवमेंट दा थेंगनगी मखोई पीरियड ब्रिटिश की मखाला सही चनी रोम सांग नमसु मूवमेंट तौ लाकपनिना मदुगी मखोई नेशनल कंसियसनेस अमा लेबा अखोइददी मी अदुदा मणिपुर दा ताथीना सोइब सुमाइना अतोप इंडिया की स्टेट अत सोक्तेबा आइदी मखोई पॉपुलेशन दुदा असम साथीबा मासाक्या तौगिबा लेतेबा ब्रिटिश की कनो सिदेदा निंथौगी करिगी सिपोई मुतीनी की करिगी मयाम थोकिबा लेतागसु मखोइदा मखोई हानगी लेरिबा फ्यूडल स्ट्रक्चर दुना मोय मसेन मनुंगदा कंट्राडिक्ट थोक्सबनी नतबदा नेशनल लेवल दा खोगी मणिपुर गा ब्रिटिश का मुंगरिबा सुमाइना इंडिया की स्टेट अमत्तदा मुंगनगिबा लेबा नतेबको अदुना मरम कांसिदेदा अखोइदी याम साउना ब्रिटिश तसु मदुदा आई खंबदा नुंगाइता मसी मंगकनमली गायना खनबा जात कुंबा खरा मखोइदा खितंग एरोगेन ओइबा खरा नुंगाइता पोट फाउगिब्रा मदुसु मदु हिस्टोरिकल की पारमो गितागसु मदुना पिरम खुदो लोरकांदा अखोइदा नेशनल कंट्राडिक्शन से ngамदना सांगना ngамदना लाएबा ngамदना लापदुना अखोइदा सबसाबा मसीगी नेशनल कंट्राडिक्शन गी लेवल ला लाइसिदी खोगी पान मणिपुर यू लिग का मतुंगदा मसीगी नेशनल कंट्राडिक्शन से अखोगी नेशन नमोइन हिंजगदौनी हाइबा पोसिदी कनोना 1964 दा यूएलएफ ना फोंगा कांसिदेदा अखोगी इंडिया गवर्नमेंट की मायोक्ता मणिपुर से अपुन हानगी नेशन अदुमाय सोवरेन कंट्री अमोना सोवरेन नेशन अमो लेजगदमनी हाइदना मखोइना ngसागी रेस तो होरपसे ओके तमो अइना तमोदा अखोगी याम शॉर्ट कमेंट अमा हन राउंड जिदा लागिंग जे तमो अखोई हिस्टोरिकली मणिपुर की आइडिया ऑफ मणिपुर से कमाइना काइदरके मराई कमाइ चाइदरई अदुगा रीजनरेट कमाइ तौरी हाइबगी तमोगी वफम अमदी पल्ली अदुगो वानहुरिबा सरुक ngसागी पोस्ट कॉलोनियल पार्ट की जे इंडिया मणिपुर ना इंडिया का पुलो मतुंगदा मुहन मणिपुर की नेशनलिज्म अमा कमाइ सागलई अमसुंग आइडिया ऑफ मणिपुर कमाइ सेमगलई हाइबगी वफम जी लात्रिङैदा तमो हौजौजिक की ओइना हौजौजिक रियलिटी दा मणिपुर दा अखोई की परसेप्शन से कमाई लेनरी अखोई कांगलुप मसेन से नुसिनरीब्रा अदुगा अखोई मसेन मरक थाजनदब लेब्रा कांगलुप मना अमदा कमाई कमाई उरी मैतै जे पांगल न कमाई उजा नो नगा न कमाई उई कुकी न कमाई उई नजरगन कुकी सिना मयाम न कमाई उरी नगा सिना कमाई उरी अखोई मसेन गी मरक लेनरी परसेप्शन अमसुं थाजनबगी चांग से कमाई लेतम मसीदी मसी
dani yamna aigi kano ma lakseningi se hojiki kano sida laiba posida hojiki contradiction se hauropa kanda di national contradiction ama sagatna bagi por am lakpa kan sida di India gi pot sisu kamai to ga ba kanda magi nation gi hanagi laiba India su nation ama sagat panina masidai da akhogi nation consolidation ama torok pai base masisu hanagi kano du mai kano si hanjalaki na haibasu leire ko adik den people sin consolidate to botargadi masi hanjalaki ba yabagi magi strategic oba problem magi mayam su lebanina maduda India gi security de threat lebanina masi makhoina tawbani khangde amana tawbani khangde manipur da leiba level sidie hoji ethnic level da polarization tawre ethnic level da tawre ba polarization se ai mamang da su aina ai gi keno ma da su ai habet thamjagre ko hoji manipur da leiba potchi idea se hoji manipur da leiba idea se masi contradict tawne riba main oiba idea di idea khara da contradict tawne ba ahanba idea di kaino haiba kanda manipur se India gi saruk ama oina leiba taragadi lei India bu kaidragadi manipur gi hanagi leiba film sidi masi mase lising thona kaisu kasu kaide na khanba mi kanglu umsu manipur da dum lei hoji si number 1 idea ni number 2 idea da si first masi gi idea yam section ngai oiba idea si masi ni India gi apun ba saktam territory da disturb tawdragadi manipur se saruk se nipan to kare tara to kare manga to kare kaining kai matam da kaimta kai bale te na khanba a group of idea am le a group of peoples ki idea am le ba masi yam sathiba masi idea am ne ko masi leiti ai biru nu ko tumin masi leidi bani yam chong le ga masi kwai digi sathiba injection to ri manipur masi gi idea si ne ko number 2 idea da manipur da ojik lai ba second idea si kaino manipur gi apun ba saktam se masi kai bi aroi India manung da hoi kai bi aroi aduga kaiba yadabaga loinana manipur semgalakpa manipur sagalakpa se aikhoigi na khwaiding chawba role aikhoigi thawai aikhoigi lan punamak se akhoina puraga semgalakpani maramaduna masida composition oina yawminari myam punamak se akhoigi tunga illa sakadawni adu aikhoina masigi dominate toba idea amada manipur se legadawni aduga manipur kaiba su yaro habese masi second idea ni nan contradiction gi idea of contradiction da masi second stand amane buko second stance amani third stance le rise manipur se apun ba saktam moina kaiba yaroi aduga ipa ipuna thamamba khoi gi ethnic relations mayam singa se masi su amta manghan ba yaroi khoi common noiba sharing amada leiba mayam sing punamak se masi khoi chap manana manipur gi apun ba daita mani hana khamina rakanda India gi apun ba framework sigi manungda khoi gi prosperity ama sagatna ba khoi gi yamna unique oiba leidana ko manipur gi yamna tight oiba khoi gi leiriba community mayam punamak se community nifu su ge yang kai su ge masi yawiba component mayam sing se masi mayam sing sab saba magi sharing lei and sharing sing asi sabsa understand to no gadamni recognize to no gadamni respect to no gadamni adu ai khoi gi oiba yamna bonding ama masi gi tai ama sema kansida manipur se khoi puna ngam ina gadamni adu ga India gi part amo ina khoi siamna glorious oiba India gi yamna glory da khoi su contribution to ga masi khoi legadabani haiba masi idea number 3 da masi contradiction gi stance amane ba idea number 4 da manipur se bharat tagi pura tongana leiba amoina legadabani aduga khoi gi hanagi leiba structure mayam sing ase masi common sharing amada chap manana masi lawina rakanda manipur se leiriba hanagi ipai puna thamamba sovereign country do madumaina khoi legadabani aduga common noiba sharing da khoi mayam sing ase punna ethnic proportion gi matungina magi representation taminaraga leibak ase common sharing da ngamina gadabani haina satpa adugumba manipur gi idea amasu masi su idea stance amane buko number 5 to hojik leiri se akhoi manipur se India gi manungda leibu sunga yaroi maramdi ipai pu sing na masi lerekte aduga hari base lerekta base akhoi gi thongna na akhoi gi pangan akhoi gi valor na akhoi na singa lakuni maramaduna India dagi su togadabani aduga akhoi gi group dominance na maramor kan manipur singa kan da mayam punamak si yawadabani haiba adugi idea da satpa philosophical masigi philosophy da masigi stance masigi idea of stance da satpa amasu leiri buko masi masu leiti habanate leiye buko then masi leire adagi plus masi punamak si putok tok kanda yamna khoi gi happy life haigadra matam matangi thoiba movement sida akhoi khara khara dum yawba manipur kaiba yaro si yawba adagi ning tamgadam ne hai chu dum yawba
matam matang yo badum pangau de yauraga irang dum tho su dum yawba maira pai bi tho su dum yawba adai adu tawina dum pangau de yawba aduga oining ma fiam do ojesanu ai gi de dum mi oina dum lein lebak si de ta karai to no siem bara tabara adura da tho matam matam du gi leini adum nungai ne hinga loire ai sen tamam thokpa natra keno hingom thokpa isa isu gi kari khra dum tawroga matam matam gi awon baleba ki film du di ohing ojesanu matam matam gi ahum thokpa khra dum tita dum yaroga adum mana pana sana ba leiraga adum adura leini haiwa mi kangbu musu leita bana te yes okay Manipur I could idea of Manipur the labor houses in a contradiction see kadai why the lady have identified to be I tamuki in the election was tamugi me the kamai quick larger collective Manipur gi upon Manipur give interest and maduga aspiration and make sakatpa ngamaktabagi assume amasung equi masil z in marakta machet taibung danarapa amasung amana amapu hazard another way am henkalapagi matang amahu Manipur uibra having often in kamai mamang the kogi kanona panel kanona oza da kene am pase wafam am thamgre aikoi na taseng history ma ke satra buchna tabni na aikoi no ji yam kan na aikoi isana haiba tare aikoi isa ju ge horga history ji naina bakhra di mathau tai adu naina rakpa matam da aikoi histories di koina karai tare is a study of change over time na haiba leibani na matam ge awon bakhra di dum leigani hai koina haije ko adna history da loin mistake tok laganda aikoi na matam ma aikoi manipur si koina taseng na ge sana lebak adagi metai lepak maitre bak porilam adagi magi tongan ba de kangla du koi kangla kromi capital du adagi ga yumphal krom de imphal ko kan har ga leiba matam dugi koi pai pun thamma po sing loin mistake toksel ga thamje hai matam da koi gi lei bu ji purup se recognized tribe hoina 34 leire na haiba tar ga su hoji anobu singa pulap 8 toksel ga tribe masing di kontra ga mapal leire adu de koi na almost Southeast Asia gi country da leiba Asian country da leiba achu ba purup yamna masing yamna leiba country sing manung dai tare adu ga samana sangdam na Manipur sa mo oira ga leibni na koina idea Manipur khanak pada aduga my contradiction myam khanak matam dadi madugi tongan ba myam ma koi gi hana gi mamang sing loi isik dak lai ga ju thoka dum khar dum laigane na khanjai ai gi mot ko adna koina koi mamang dai koi 1891 dagina 1906 pok hai tare koi 15 years under direct British rule da leram mimni koi Manipur se ko si matam da koina Manipur da koi gi interest of the Indian pattern of democracy magi administration magi constitution gi pot se koina Manipur koi British dum kano torom bane na haibalai ana swais dai koina hauji koina koi gi ningthau masing si koina mayam pi kan da hujik se 74 masing chmaina palami 33 AD degi horaga na smain nongda la bakhamuna am oi hana haiba matam da last ki koi gi Maharaja Buddhachandra na palamba koi 1908 to 1955 palami bu matam sigi hai tare sigi makha tharak boda after koi gi madugi matung da koi gi okendro na palamba matam siga hoji hoji oi ba lesem basana jaw gi hoji till date hoji bo oi Maharaj Sabha gi MP orga siko sidum thanadra leibdong tawe aikoina merger agreement 21st September 1949 the India the merge tawre the forced annexation ni hai ada kana gumna aikoi si merge tawgib se koi adopted citizen ne adopt tawune government kanona India na kaina haiba su dum yawi ko adna swai da koi tawan ba hoji mamanga thambi ne koi Manipur si aikoi gi sida lady ba furup kanglup sing lemina ba sing ji gi manung da hoji yam sathina yengjinna ba amana man taw thajana da gi pot man ba mayam ama hoji lai je koina kai gi ma ba na pi tang na pi ba kai da haiba gi pot ma koi angam ba ngamjangam ja ba aikoi gi share tro mateng pangjana ba amadi aikoi gi subchan stable ne lemina ba gi pot di thoe nadraga di hoji koi gi contradictions di koina se miras na makhan gani aina makhan gani ozada kena makhan gani khaliba poching ji platform da puto kanda ai gi ju ai achum budu ka adum bukhal ngang ba miras ki ju miras ki ngang ba ozada ke gi ozada ke ngang ba atop common people gi ju common people ngang ba adagi think tank oina intellectual circle da leiba mayam singi tongan ba historian sing adu xyz socio political commentators mayam leiba sing da harak pachigi comment sing da praja sing da ngasi achum samam da ba contradiction thon bu su ai koi gi swai gi smaina khanar bu su oin khale sumbagi idea Manipur gi platform khanar pu kan di aikoi su yamna weak oi ba mane na isana dum yai Miraj ko maram di kaino da aikoi gi Manipur gi history puwari mayam sakat pa matam da puwari da koina delete tok thoki ya ba jaga khra di aduga exam tok thoki ya ba jaga khra tawdna sum der ga stick taroga particular community amana adum masigi dominate taroga laigadabani haibagi potta sangjanba aduga amuk dominate tawgadabani hai posi yadena amana objection tarogana madugi potta do onkhalaga aikoina amukchu yaishalaga thambagi potta la agadi aikoigi idea Manipur khana odi am lu pot amadi oigadraina Miraj aina khanjaiba ko
से मिराज का ngasi family से कोई मिराज हो जे कोई निंगोल की मसाने हारी निको अदुगा जनरल कैटेगरी दा कोई कम्युनिटी कोई जनरल कम्युनिटी दा लेरमीबा अदुगा अचौबा फ्रुप ओइना मणिपुर सिबु पालमीबा कोई 33 एडी दगी नोंदालन पाखंग मतम दगी ना हौजि पोपो निंदो पालगा इंडिया दा मर्स ऑफ गिजु मतम खितंग गाउथोखिजेबको सिबुक त लेरपसे कोई मिटै मिटै फ्रुप की कम्युनिटीज ना ओइरमे हाइदना अखोना सेइस लोइनमक नमजलगा थमनी हाइरगदि मधुगी पोतदा हुजी अखोना ngasa history gi nang patam da ngasa haijabuduneba history is a study of change over time and it's cover all aspects of human society and high potada political obi economic obi education obi military gi obi adog any kind of development technology obi loinmak tugi changes me am lakpani na matam dugi pot mayam sing dugi potu yauna nainaba makhakti mathau tai na khali aduna akhona history is an umbrella term comprising of past event as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation, interpretation of all this event and high pose that akoina masigi pot ki piramiba magi collection, discovery adagi magi the kari haitare magi interpretation mayam sing ji hanar kumatam da ai pose thado kanda akoye na hamina mukti chanbra adu tagade akoina masi hanbang amdabduna akoye pot sing ji yamna contradict oiba confusion oiba mayam ma praja sing marakta chamnarga Brian, are you opinion? Whether how far it will be true or Madu Langadran to Lal with Ramasi Cry Pogin when you have a I Sanabo, Masigi Pota, Hibung Dragan, the Quina, Sigi Pota, Idea Manipur, and Kanakumatam Dangasagi, Manipur, Mamang, they could meter Bakro, Michanala Bapuram, and Anjalaga, Swide Kang like Bakro, Minataga, Borilam Koromi, she ma'am, Chigi Postam, stick to Laji, Haragadi, Hosiki Atopa, silent Dum Laragang, the labor ma'am, Amalay in the Equina, Moquena Carito, when he has to Kando Put Malakane. Plus Equina Uziki, I could demography, Kanogi, changes. Mayam hujile easy kaino kan ekoina sumaina ekoi leminary ba fru kanglu mayam si manadaba man ba pot khra urak padugi madu khudong chaba khra su mapan dagi external forces mayam ma ngasi changai illegal immigrants mayam jen loksul kanda hauji uji yong ekoina thama pan namu ngasi yamna tagdu leita da pot amada lei ba pot se si su maram ma oigadra ina ai pot lawe maram di ekoina matam ma british na ekoina palingai matam da ekoina british ki magi kai haitare mana ngakto kanda mana magi makha da mi makada da 1824 and 1891 bu Manipur si lerami sumaina dubu madugi potu da British Empire ma khale mu da 1891 dagi na ngasai 1947 da ngasai India gi independence la matung da haib tare ko Manipur is one of the princely state among 500 state merged to give manung yawe haib potu ne adugi mamang da atopa ngasai oja da ken thangyu dumaina mamang da atopa India gi leriva state me amna makoi gi civilization se Indus Valley civilization dagi hauraga haib tare ko tongana ma adugi haurakan da magi empire me amam leramba mai Gupta Empire, Mughal Empire, the British Raj Lema Mayam the Tenagi Makogi Mayam Awaba Ting Mayam Duga Kogi Manipur princely state on a paling either Ipai pushing a Tenarambagi Kenaba Wari Mayam de Queen and Sigi Tonga like Shumam the Queen Tenger Ubapang Idanago. See Kenaba Mayam Sigi Lavinina, Equinaka Donga, Equin and Asisu, Equi Manipuri, Amoina, Maitay Masa, Amoina Traga Manipugi, people Amoina, Aduga, Equina, whether indigenous, non-indigenous and Shigi Posu, Nakana Tamaganda Hyptarico, Yematam, the Equi Huji Fogta, Equina Indiana, Equida Ying, but me Ying say, Equina Moida, Merst of Matung, Hujibu Labis, the Yamna, Karigumba Potamaka. Kenaba mana atopa state mayam da mainland India gi leriba state aduga achakol moigi chakol leriba mayam singsigi manado man pot am ler kan ngasi ju still ekoi na ngasi de ekoi gi protection do constitutional period provision safeguard mayam the protection phang de na bu AST do restore to bi ngasi lawri neba aduna ekoi gi maitai gi ethnography report latest socio-economic report madu gi pot mayam do ngasi thar kan da AST restore to godobni na la report se kaino kan ekoi gi swai da British colonial era de matam de gi horaga ekoi na ngasi fo India da merge to matam ne horaga sanariba constitution ki provision mayam se aikoina Manipur gi asoba contradiction thon asoba mateng ama pangbra hai poram le ngasi de aikoina Manipur Land Reform Act 1960s ki matang nei ko matam di ngo ko na chingda len lo chana di habe je masi chana da bana de ko miras chingda len lo chana da bana te adu madugi interpretation je lana halaka na contradiction so thola ganda ngasa gi ST gi provision khar tonga na India gi state chingda pi mapam chingda period dugi chamana bu khudong chab da Manipur da pi ni habe pot da madugi pot stick torga hanjala ganda Manipur gi adumba keno gi MLR LR Act 1960s lana halaganda chingda len lo chatti habe gi pot da halaga chi lai isne si तमाम कोई के होजे मणिपुर के आइडिया ऑफ मणिपुर यो फम जे खनर प मदम दा मपुंग ओइबा
nangi kanglup furup jati amasung dharma amasung khenaba political ideology mayam ma ikhoi mesengi khenaba mayam leiba khenaba je loi man han je habdi nate despite of all the differences ikhoi khenaba mayam sigi apunba manipur gi oiba collective interest amdi aspiration du represent wa manipur gi oiba wakhalon ama manipur kaibi yaroi manipur chawkhot ke dawni manipur kanga dawni haibagi idea ama amasung magi furup majati de yumpham oiba magi dharma de yumpham oiba maduda sagalakpa maranai oiba yamna exclusive oiba haiba tare magi kangrup furup tu khaki oiba atopagi yaudaba adugumba exclusive aspiration amadi interest yumpham oiba ethnocentric nationalism mayam amakak ikoi mamangda khulai pairaga phawa lakredana manipur da last few decades sidagi idea ani sineba idea ani to the karamba furup natragana karamba community ne represent obuno haibagi wafam natab but idea ani di leira apunna manipur gi idea haiba ma natragana tongan ba magi furup tu yumpham oiba masida sagalakpa idea haiba ma idea ani sigi contradiction je tamo kamai idea ani contradiction miraj ke shuna teba akoi gi british ki karna era matam da gi chalaga india gi independence dr br ambedkar na constitution ji iraga compile tawga thamo matam da akoi na mana thamdringa da manipur gi ju masagi constitution leijaraga akoi gi leijaba put na leijaba ne leiraba put matam se swai da gi sum khana raga yang matam da yang biyo ba akoi gi leijaram ba sidi tongan ba mo akoi gi india gi chatnari ba magi empire mayam mongol empire gupta empire adu british period mayam british era mayam do mak aina cha haije gi du da subsal thangor kan yeng biyo ba hojikti ekoi gi india da ekoi gi princely state changa gumba ekoi na merge ro lai gra matung da manipur yaograbani na sigi matung da chatna ba di india gi constitution jina pul lagai koi mak lai hai bane adu ngasi manipur da ngasi sigi pot paraije kanani injen bano hai kan da ekoi so ko ekoi na festival of democracy election the voters ki right piraga ekoi elected representative si khalle ba ko representative si khalla kan da magi mathau dang du in the interest of the people by the people for the people natro moina khalline praja gi dum tawroina sigi post da constitution gi pini provision ma manung yorbi interpretation ja magi jaga am gatang puthuoga hannaba honarakpa are hanba matam da magi kaino si yamna nang asai gi koi gi anchor na miraj na hangbu yorgi bidne ba masa gi phuru masa gi majati gi potu dang yeng kan stick tor kan da koi gi punna lemina ba jaga am da madu gi potal laaga ni masi kai ba hongna chane ba contradiction choi choi dane maram di kaino kan koi yeng biyo ba auji koina makoi gi against loina lei wana te yengo leita su ya da bogi pot ne bogi lai se ekoi indian law Indian constitution versus ekoi gi kuki jo community gi mogi jo gi national ma saga na wona bogi pandam da moina constitution ma semning mani ne india constitution gi halak poda magi interpretation sin lana han ba horo kan da makoi gi india gi or eki matung ina makoi wasa akanda lebak miyam gi mihut ne na wasa ga logi da moi manipur apum bagi na wasa gi pota makoi huji furup am ka tangi moina sagali ba manglan du ka tangi makoi kaino dongna ngasi de ekoi aduga civil society organization na mogi control tro lai man ba ekoi gi mla mayam york ba potuna sumba mayam thole ba ngasi di yeng biyo ba manipur lengak ta yauri ba lengak ki representative sing sina hojiti civil society organization dawna center da magi apam ba sing demand to ba hor ine si sina dum contradiction gi achoba beginning oidra ba are hojik shomu yeng biyo ba swai da hojiki proof kaino dugi particular ro pan da ba ya da gi ina palak pani manipur context pusali yeng kan da de swai da ekoina hojik ekoi gi manipur gi government sigi makha da ekoi leiroi adagi mezuram government gi na ka salaga smai hairuni mamang kai smai tawi achi tawi na mayam ama magi hujik press no thoga awai kum tawna ba sigi pot lak basina di ekoina ta sengna haraga di ekoina legislature da piri ba constitution da piri ba powers function duties responsibilities mayam sing do makoi gi moral responsibility do nganga lokha yauna chatpa ngam dabduna ekoi gi assembly si elected sing dugi aro praja miyam gi makoi gi law sembam laisang ona lega da bona tra any sir saigera laisang haigera adagi miraj gi ko gi laikrom mo saigera loin mak any pot ama original bo madugi pot to oina khallaga lega do pot to madugi pot to ona taina bada ekoi gi lerek khon sang da eta meeting ama torga ware ama loroga adagi press mamang da wafam ama thangorga maduna lo oina chatna ba yabagi phim ama da lak taragadi madugi pot sigi contradiction se idea manipur khanar ko di masigi pot ne ba thola ibse adana matam ama ko gi alibet yam afaw ba ko gi kaino hai tare se Socrates kumba Aristotle kumba na harame ko gi democracy gi satpa government di mi khul mak se loina mak akhangai nga tan democracy ba lewa am di loina mak amana magi right fangena harakani haiba pot ko na example ni ko na haiba na te ko si je adagi amuk naha sing sina hal dagi experience na lei
चाखोलप मतुंगिना खलकनी हाइबस डेमोक्रेसी सब लेवाक्ता अदगी अमुक्सु करी हाइतारे कोगी लाइड बो कांगू सिंगसिना इना खुनबगी लन थुम प्रॉपर्टीज यामना कलकनी होबो फरकनी डेमोक्रेसी सब लेवाक अमददी एना मोइना हाइ अरे अहुम सुबदा अखोइना ngसाइगी सेलना मीज लेरगा म्यूट ओइबो फाव डेमोक्रेसी याहल्ली हाइबजे आइना हाइबनते सोक्रेटोई एरिस्टोटल ना हाइरम पोतनी कोइना हाइसे अदगी मथुंदा अमुक कदोगेदा नुपी नुपागा से राइट मानरे हाइ कांदा पुंगान गांगसेलगा पुतों तोंग ग्यामेन दारब तोरपो पोत लाकपा अदगी बोट सिंगदा अमुकसु आइखोइना अमुकसु कइनो हाइ कांदा आइखोगी मिटुप सिंगना येलो मी सिंगा चप मानबा आइखोगी राइट सिंग तालकनी हाइ आइखोइ छाइ मणिपुर दा आइखोइना येलो मी ना डिस्क्राइब तबोसी कमाइना करम मोंगदा हनजिगे हाइबसे याम दु पोट अमसु आइखोइना मायक लेब मरकनीको बट अदुबो अखोना ngasi illegal immigrants ने लौना दिबा मयाम मा कुकी नार्को टेररिस्ट हैना टर्म तौरिबा illegal immigrants foreigner तौरिबा सिंगसिना तौरिबा पोसि मंगायबा डेमोक्रेसी चटपगी मखोय याबने अदु मिलिटरी रूल मिलिटरी शासन लेबा जगह अमद ओरमदि मखोय तौदु कछु यारोय मोइना एरिस्टोटल ना हारमि पुर साइ निजंजबनि को खितंग चानेना कॉन्ट्राडिक्शन की पोसिदा अदुना अखोय स्वाइददि सिदा डेमोक्रेसी चटपलेबा नेना लेब मतमददि अखोय खंदबा आइदसु एंगोंदसु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए दा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना अखोगी तसेंग लेबाक की अगेंस्ट गांग नत्रगदी लेबाक थुगाइगदो नत्रगदी आइगेसु अपाम गांग बे ना गांग नरपसिदा अपाम पाम तोंग पोट अमदा लाकबदगी अखोगी स्वाइद हिस्ट्री असेंबा थोले एंग्लो कुकी वार 1917 1919 को सो पुतो तो चलपसिना अखोदी मिनम्बा हुरानबा अदगी अखोने क्रिमिनल केस सेनबा मयाम अमसु नोगी डेमोक्रेसी की मनुंगदी तसेंग हारगदी अदुम मदुना शासन तौबा यागनी अदुगा अखोना डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने हारिबा मिलिटरी शासन लेबु कांगुदगी डेमोक्रेसी ने हेना साथियो पोट लेबुदुना सुंबा कंट्राडिक्शन कंफ्यूजन मयाम सिंगजे नॉट ओनली व्हेन आइडिया मणिपुर खनबु नतबा आइडिया इंडिया दा खनगे मणिपुर खनबु एनी पार्ट ऑफ खनबुदा थोकने हाइबसे मिना साइ साइ तमसे ओके तमो याम नोइजे अहाब ओपनिंग सिदे को याम फजन तौरे ngसाigi paradox sima akhoi phajna puthokpire hetare tamoni na aduga ai hoju tamoda ke da lakchani ni area ji tamo da ngasai di aina hanti tawjabane adu mawang da su tamona thambi ge yam phajaba ma hetare ising sing na thamoi sing na haina rakan da di masigi anaba je phajna diagnosis tawra de khoi khidang si wakhal ma khalla kan da afaba mai ke rom da achumba rom da khidang lakpa ya bra haibagi wakhalon dani tasing na amuka ai tamoda lakchani ni je Naga is a community. Lemhori ba to community mayam sina kamaina perceive to bage Naga si. How do you say contributor mo ina Manipur gi defender mo ina uvra. Natraga maitei atopa community sing na kamaina uri. Natraga na pangan je atopa community na kamai uri. Aduga cookies na kamai uri no haibagi tamo sige amna tetak pam dang tamo han thambi adu mutung da question laksai. Masi matang di yam nuai kajan Naga se Naga se other kano sing sin uri se Manipur thugai bagi Manipur dagi maset thuoga Naga gi oiba lamma masi semgani Manipur thugai bagi khongjeng se masi Naga sing sina eze Naga na Manipur thugai ba haibase Manipur territorial boundary da Manipur territorial integrity da threat tawri se masi Naga na ni haibase akhoi gi remaining akhoi gi other groups of Manipuri haitare ko si singna adumaina Naga sing de uyebuko maitei sina kamai uge haida other nan maitei sing sina maitei sing asina akoi gi exploiter ni atai group sing ase makoi na exploit tawraga makoi gi kubam makhada loi thamningba adu makoi gi miyeng makhada thamningba adu makhan gi group amane na mayam sina loi uyebuko aduna akoi moiga punba lening de haibagi pot ama thol ebuko then pangan sing se masina thoba dum leiba aduga any leba amada leiba matamda moi nationalism moi leite moi di kasu kaino to bonate aduna moi sing asidi adum leba thudeida hoigi drug kumba karba tawraga nisha gumba saraga adigi any how kaino ma tawraga ngase yamna magi economic prosperity ma leiraga loire moida adu gi waleite gaina adum leiba ko huran sinthi takutrang phom du leiba any criminal kainom tawraga moigi wealth accumulate tawna hona ba adugumba Kambu amani haina idealize tawrim ne boko pangan se adi cookie haire dana huji sha huji kana hainari dana popi thaba adigi di lebak thugai ba adigi jajat akoi gi foreign akoi gi illegal immigrants man pusalakpa adugumba kambu ne na idealize tawrim ne boko then adu da nate masigi manungda amuk Manipuri sigi maitai sigi manungda se akoi gi bamon nam lerina masi ju amuk kamaina idealize tawri nan bamun sing asina hoigi ke heta lojinam pujanam mingonda ama haijelaga ama tawchalaga adu masagi ojena buda thiba
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯒꯥꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯖꯤꯎꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯩꯄꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯝ ꯑꯃꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯒꯦ ꯀꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯇꯣꯛꯎ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯅ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯖ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯅꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯪ ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯎꯔꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯎꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯥꯃꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯦꯄꯣꯂꯤꯌꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯑꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯁꯟꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ what it means ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯀꯅꯥ ꯐꯪꯉꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯅꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯄꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯤꯔꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯟꯗꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯕꯥꯃꯣꯟ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯁꯤꯅꯦꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯥꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯁꯟꯈ꯭ꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯗꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯨꯝꯃꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯀꯟꯗꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯔꯥꯖꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡꯁꯤꯔꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯙꯔꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤ ꯁꯦꯠꯂꯒꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯊꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯛꯈꯠꯇꯅ ꯉꯥꯡꯒꯅꯦꯕ ꯉꯥꯡꯉ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯃꯤꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯑꯃꯠꯇꯗꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯅ ꯑꯩ ꯄꯥ ꯁꯥꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯍꯪꯉꯤꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯥꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯈꯨꯝꯃꯤꯗꯨꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯂꯝꯅꯤꯁꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯐꯣꯡꯉꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯊꯣꯛ ꯋꯥ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯤ
Christian is a sign of popularity and more some criticize the popularity oini mirage ko but adugi popularity to tan begin te ngasi khoni ne re post the idea of manipur di kamai ta duna ekoi compact oina society se as a whole yamna unity leina aruga madu kaidana hingba yaga dagi haiba dugi matang duda karigumba kharagatang puthoga pibiu haibaneba idea mayam se pina bo khona baneba ko ju contribution tawna bo khona baneba yes ekoina yobo udabuduna ngasai gi ko ja da ken haibada ekoi gi maitai bamon gi matang maitai pangal gi matang maitai gi matang tongan tongan ma mayam ma sumaina chap chana mafam sumaina sisi ona khana leisi troga leisi trogle haibse aiga miras kana phana lo asu baza miyam gi mayam gi kokta adum churaga leibada adum yaroga do poto ma pan thokna ja da ken butho thambwa ne sidaisa ja da ke da huji yam tina hullaga ngangba phatna ngang su dum yarokane masidi adum ekhoina mayokna base khara ngamba mathau tai aduga ngasi sumaina idea butho iba mayam sida idea manipur buthok matamda ekhoi khangiba singiba mayam dana losallaga thamgiba taragadi sigi potse koina khanabagi solution leiroi hayam diko mirasa na haise adu tagadi huja ekhoina platform da discussion da ekoi mayam ama khanaba singsta ekoi gi ngasagi losallaga leiba kangbu singse masida hana maximum punishment kamaina pg gi habje khangadawani natadana ekoi manipur da loop mayam ama organization mayam ama su leireba ekoi gi sigi matang da ekoina wangang matam da masima na ngang si lali chumena yengchen bina su leigani ama su tawgani but ekoi gi yengchen lakado kanggu mayam do aduna ekoi gi yengchen laga thammiba wafam singida ekoina wafam mayam ama lising lising na thong matam da wafam ama lan matam da madugi pot to stick tarokanda misima khongboina ba punishment pina ba honor ko taragadi ekoi shamdo una ba yaroi okay namo ai yam thun thun laksage ai da moda ke da muk laksaning baje ngasai da mona hoduk pirami ba wafam sida yes manipur ji ekoi behavioral disorder ekoi kanglu masil ki mrak yam chawno lei from every community madugi reflect tawi aduga community khuding mukta soiba amadi amot pa loina lei aduna manipur sida amot pa soiba leite je ekoi have yaroi pangan soide have yaroi naga soide have yaroi meti soide have yaroi kugi soide have yaroi masi madi ekoi heart fake ne ekoi mrakta soiba myam leiba tabudo soidibado ekoi individual oina uba yadabra have question sine soidib je maitai yamna soiraga maitai pulap soina hairaga di adu khanaba yaba wafum oide adwaidane ekoina manipur ko ba pot amakaki mangama ekoi mangbra haibagi wahangama lais adu panganam soira kana pangan punamak soi haibadi adu erga di phatti haiba pangando adugi pangando ne ba amina pokris phatti haiba pangando adu ne ba bor sena muhammad sani pokris phatti haiba pangando ne ba alimuddin pokris manipur gi masak naiba petros me ama phatti haiba naga adu ne ba yamosa seja pokris adu manipur gi idea of manipur gi da thawai ka khibu no pa do phatti haiba chingmi du ne ba kabui salang mai ba pokris phatti haiba maitai do adugi khagem ba ningthau ne ba ngasi gi manipur na sagalami ba semgalami ba mayam se phatte hari ba maitai ningthau mayam ama liberal oi ba mayam tu ne ba community mayam ama gi rights dues mayam ama loina pira kan da justice pira kan moi oi ba loisang mayam ama hingalaga thamaga manipur gi lalukta yam secular institution moi ne semami ba manipur da leira ba furup cha mayam ama gi pifam dok chakthungje loina pira kanda apunba manipur ma yamna liberal oiba yamna cohesive oiba manipur ma sagal ami bja phatti hariba waiting thosing do adu du na ne adu era gadi adu afa sing ko uroidra have question je ta mo ka having masine miraj yamna nungai ri se sai sidai khitang thamjage bu ko aina maside da idea of manipur gi leri ba posi da lakshi hai taragadi summe miraj na hai ri se group mi amana tawraga phatta boina group oina ubodo madudi yam lanba perspective amane bu ko haidi group to the belongs to the missing to loimu pura boina uba loi taku oina ubodo adubu hairi ba poching ase masida aina thamjening amakhak tangdi ko mayam sina akhoi gi huran ba taku tarang tauba na ba phola lon ba kambu singse masi hoji ki sugum ba kambu singse noina ngasai gi kaino si akhoi pangan ne uramina hoji ki pangan sina taba adu tauba kambu singse asi maitei de yauro naga da yauro kuki de yauro moi singsi noina idealize tawriba group to the pangan noina pulap oina ko sumba huramba kambu singsina pangan kawi sugumba exploiter kambu singsina maitei kawi adegi sugumba akhoi gi lam thugai ba pamba singsina naga kawi adegi sugumba akhoi gi kano tawba kambu singsina bamon kawi na magi hoji lei ba sina taba haiba group to oina idealize taw thokraga sida lem hobo mayam singse masina pullaga akhoi di noi adu nate akhoi di pangan ju nate maitei ju nate
अरे नागासु नते कुकीसु नते अखोइदि अपुनबा मणिपुर अमगी पामजबा अदुगुम्बा कनोदुदा याउदबा कांगुनी हैना असिगी आइडिया अमा सागतपति मसी यामना आइडियल ओइमनब्रा वरी बोबको मसीसु खनबा याबा आइगी वाखलोन अमने थमजनिंगेबको बट मसीना खिदंग आइडियल ओइरगसु आइगी पर्सपेक्टिव तगी थमजनिंगबा अखोइगी अपुनबा लमदम अमा सागतमिनसी हाइतारगदी धर्म अमखक लेबा कर्म धर्म नो हाइबा कांदा respect to the humanity हाइबा पोलमको respect to the humanity हाइरगदी करी हाइबा लाए human हाइबा से मसी कोइना आइडेंटिफाई तौरगदी माय सोसाइटी में यावरनी कल्चर में यावरनी वे ऑफ लाइफ में यावरनी मसी कंपल्सरी लोइन दबा यादबनेबा human दो आइडेंटिफाई तौनो होनबदा मदु की आइडेंटिफाई तौरिबा human ग्रुप अमु आइडेंटिफाई तौरिबा human दो मदु की human दुना अतोपा ग्रुप अमु आइडेंटिफाई तौरिबा human दो मदुदा रेस्पेक्ट तौबदी करी काय मदुदी काय खुनबदी करी काय मधु अइना नंगोदगी हेली मागी सही लिसांग अमा सागतना मी वे ऑफ लाइफ अमा हिंगदना मधुदा मी म्याम पुथोक्तना कैदोदना मी कल्चर अमा लाइफ पोतु अइना हेले जिबु याब्राबा अइना दोमिना तौने जिबु याब्राबा सिगी पोसिदा रेस्पेक्ट टू द ह्यूमैनिटी हाइबा से मसीगी लैबा पोसि मसीगी फिलोसॉफी सिदेदा धर्म इस्लाम की वानते क्रिश्चियन की वानते अमा वानते लोइन मधुना मागी तोंगानबा मागी लाइनिंग लंबी करी करी की माई फिलोसॉफी तोंगानबा मेजलसनोबको मधुना तबदा अपुनबगी ओइबा धर्म अमा हाइरगदी respect to the humanity हाइबसे मसिदै थाजेबको आइदि आइगी ह्यूमन से आइडेंटिफाई तौरिबा सोसाइटी म लैरिबनेबा कल्चर म लैरिनेबा अदुई कल्चर दुना नंगबु आइडेंटिफाई तौरिबा ह्यूमन एन आइडेंटिफाई तौरिबा कल्चर दुदा नत्रगा नंगबु आइडेंटिफाई तौरिबा नंगबु ह्यूमन एन आइडेंटिफाई तौरिबा नंगी वे ऑफ लाइफ दुदा अइना रेस्पेक्ट थंबदी करी काइगेबा काइ खुनबा थंबदी करी काइगेबा याम फजबा आइडिया नि तमोना पुथोपिरि जै तमो कि नदा मुक लाक्सगे सिगी सेम आइडिया जदा तमो हुरान बजिदि हुरान बने हुरान बाय बजि सेंगना हुरान बाय जिदि कांगु खुदिमुक्ता फुरु खुदिमुक्ता लैगने हुरान बस मसिददि धर्मदा नत्रगना कांगलुप अमदा फुरु अमदा मचु संगबजे आई इट्स वेरी अनएथिकल को अदुगा ड्रग हाइरिजि ड्रग इयोंदबा अमसुंग ड्रग चादबा कम्युनिटी अमदा मणिपुरदा लैगद्रो आइखो पुथोपंगद्रो नत्रगना सी ओइथोपा याबा पोट नते इट्स नॉट पॉसिबल बट कनागुम कागु अमदगी फ्रू अमदगी ड्रग योलंबे चारंबे एट द सेम टाइम फत्तब लैतब कम्युनिटी कनानो पुथोरकदोइस एस क्लीन एस इट इज क्वाइ सेंगबने हायरबा पुरा गंगा स्नान तौर क्वाइ सेंगेना पुथोपंग याबा मरा नमते लैते हायबा कम्युनिटी मैखोय लैगद्राबा अदु अखोइना कम्युनिटी की बेसिस ता कमाइना अटैच तौगदोइनो हायबिसिनेबा अदुदनेबा आइडिया मणिपुर काइराइस फत्तबसिना फत्तबनेना थंग्रकांदा सेम नाकल मरोमदा मरा लैतबा अमुक फोबसु ड्रग योलुदबा मयाम अमदनेबा ब्लेम तौबिदोइसिना अमुक्तसु हुरालुद्रिबा मयाम अमदनेबा अमुक्तसु अरानबा हाईवे ता अमुक्त ब्लॉकेट तौरुदबा मी अमदनेबा हाईवे दा ब्लॉकेट तौबगी चार्ज अमुक फ्रेम तौरुदोइसिना सिगी लान मना कनागुम खरना लालकान इंडिविजुअल खरना ला हाईवे मीदुदी अमुक मागी कंगलुप तुगी नत्रगा फुरुप तुगी फनबा सुंदौ तोरमदबसु याय मा लैबे मिसिजिते तमो कमाय यें सिसिदा मिराज अदुदी कफम लैत्रबो वाने ककपसु यारोइदबको यूनिवर्सल ट्रुथ हाइतारे अदुगा सेंगना हाइतारगदी अखोइना अफबा फत्तबा फजबा थीबा हाइबजे अखोइ कोइन अमगी फेस नाकन अनि ओइबदुगा चप माने अदुगा मदुइदुना पुंजलकान अखोइ सोसाइटी सिमा सारकान अखोइ सोसाइटी जे पुना लेमिनरिबनि अखोइ पुलपसे अना अखोइना स्वाइदा आई इसागी हाइबा पोसे काउथोगा अखोइगी आवर्स हाइबा पोसे सिदैसदा स्टिक तौरकान अखोइना थबक खुदिमकसे अखोइगी इरमदमजिगी इमा लेबाकसिगी मणिपुरजिगी हाइना खनरमबा खनब मीसिंगजिना खनबदा मपुंग फाना याउबिरबा अदुगा तसेंगना हारगदी मसी भाब ताहनब प्रजा मियाम भाब तादब मयाम सिंगसिदा भाब तानब मखोइना थोपिरगदी मदुगी पोतु यामना पोरमोय अदुगा अखोइना सिगी आइडिया मणिपुर सि चप चाना नैनब तारगदी अखोइना स्वाइसने अखोइगी ngasiगी अखोइना गवर्नमेंट ताइनब वानातना सिचुदुम सिगी पोसिमा अफब लंबेन अमा यानबा अदुगा मसिगी चप चाबा पंथुंग मम यौना अखोइजी चपमिनब ngamnabidamukti मसिगी पोसिदा अखोइना चप चाबा अखोइगी मिहुत सिंग मसिगी सिगी खेनब लैतबा अदुगा तसेंगना हारगदी खेनब थमोइदोबा चपमानब मियेंगदा मणिपुर से एसे होल ओइना अखोइ इमुंग अमगी इचिलिनाव सिंगनी मरुप मपांग सिंगनी इपाई सानेना खनम ngangudaba singna mihut oibasu mathong tai haisi hauji अखोइना मिहुत अमो ओइना मागी मिहुत अमो ओइबगी लबम तोप थौदांग मोरल रेस्पोंसिबिलिटी सिंग लौद्रबनिना कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन सिंग द लेजिस्लेचर सिंगना मदुगी लॉ मेकर सिंगसिना लॉ कमाइना सेमगनी अदुगा अखोइना कमाइन तौना शासन चलाइगनी अदु खंगद्रबनिना ngasi अखोइ मणिपुर हुजि उबा बर्निंग प्रॉब्लम से अखोइ डिफेक्टो गवर्नमेंट ओइरे दी जुरी गवर्नमेंट ओइद्रे हाइबदी अखोइना तसेंगना डिफेक्टो हारगदी ngसागी पोसिदा अखोइना से आइना याम तोनि याम लाइव एग्जांपल पिजब कांदा अखोइना गारीगी
ड्राइविंग लाइसेंस में लोगे हाई मतम दा हम दा लर्नर लाइसेंस न पीद्रो और माइन तौना लर्नर लाइसेंस पाइरगा लेबा गवर्नमेंट दौन हुजिक लेबा चप चाबा मागे परमानेंट ओइबा लाइसेंस सु पीबे याद्रिबो गवर्नमेंट अमदों लेबनिना कोना ngसाइगी सेंटर ना को 355 चलाइदे 356 लेत्रगसु अदना प्रो इमरजेंसी प्रोविजन द 352 द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ना 360 मनुंगी सिंगदु चलाइरगा मनुंग द लेइरबनि मनुंगी चप चाब पोन मा हाइना अदुगी पोट मे आमदा चलाइ हलबनिना आइकी सिगी आइडिया मनिपुर खनरकपदा अखोगी लो सेंगदोबा अखोगी मयाम तासनगदोबा पोट मयामदुना ngसाइगी मसागे मकोकदुदा चप चाबा मसीगी पोसे सुमाइन तौजिको अखोगी हना हना खंदबिदा आइगी ngसाइ आहाम मिराज नांगुद यावगिद माइना चलगदी अखोइनो जु फना नैनरगसु फना खनरगसु अदुगा अखंगै मयामदुना अखोबु ताकबी तमिमो खुद पारेगा चिंगगा चटपंगम मयामदुना सुम फमगा लेरगदी अखोइगो खरा वाई खरा सिनतना हंजन हंजन वाई जु रिपीटेडली हाइबा नतना सिदगी हेना अतोप मयाम अम थोलोएबा अदु दागरी अखोइना ngसाइ जादा केना हाइबा जम यावग्रमने अखोइगी खंगना लेरिबा मयामदुना लोसलगा पुंजलगा लेरगा ngसाइगी पोट पुलै लेरगा कान तौबुदी पनिशमेंट चप चाना मखोजु यावना पीगदौने हाइबा पोचिंगजे मणिपुर काइबिसदि ngसाइगी फतबा फुरु जाति मैतै ओइगेरा मैतै पांगल ओइगेरा अदगी ट्राइबल गी मनुक्तगी ओइगेरा लेरिबा मयामदो अदु खतंगदुगी पोतो फनब होनबथदि फरेन लेजरिबा मसा मसादो अदुना कमाइना फै कमाइना फनजिगे करम मोंगी पौताक एडवाइस नत्र करम मोंग केनो चसिगेना मिराज से फॉर एग्जांपल आई लाइफ की ओइना हाइतारेको यू थक्ट्री अदगी चुप थक्ट्री एनी फतबा अदुंग ड्रग जुंग सिनद्रेना आई से इतोमदा आई सोसाइटी मर्क्सदा आइना फरे न हिंगा चलगा आई फदुंग नतेबा मिराज सु थमोय चारमोय आइना हाइसेको सुमाइना सिगी पोटसिदा मिपुंग खुदिमक्ता आइना खलिबा वाखन सुमाइना खल्लो हाइबसदी यारोइदौनिना मिराज ना कमाइन तौदना मसीगी सोसाइटी मयाम मरक्सिदा कमाइना इशाना गाथोकचगे हाइबा पोटसे मसी अदुगी तौनबो होनरइबा कांगुसिंगसु तंबीबमा नत्रगा एवेयर ओइनबा वाई खरा थंबा मथौ ताबा दुगुमना चमानना आइडिया मनिपुर खनरबसु आइना अतोप फुरुप अमगी से फना मिराज की मितै पांगल की मरमदा करी करीनो आई मरुम पांग मयाम थिनरसु खंगगसु हाइबा यादबा जगा खरा लेगनेबको अदगी मिराज सु आई मरमदा हाइनिंगगसु हाइबा यादबा खरा लाकबा यायबा रेस्पेक्ट तौना गर मसु फुंदो ओरदी खनरक यायना खलग थमजनगी पोतो मनुंगदि दम क्लोज डोरदि ऑफ द रेकॉर्ड मिराज के गांगगदबा मपान सुमाइना प्लेटफॉर्म गांग यादव पोट लाकनेबको अद याम फ्रीली सिगी पोसे गांगनबगी पोट अमखक टेबल अमखक तौबमा ओपन कम्युनिकेशन अमखक अखोइ मसेन फाउदोनबम चंगेबा अदवाई कांदा सब चाबा सोल्यूशन ओके सोल्यूशन अमगी दमक्ता अखोइ मसेन से पुक्चेल तिंगना थमोइदा लौथुक कोइ लेतना अखोइ कोइना अमगी अमना अमगी मतंगदा खन्नरिबा मयाम से पुथोकनबा मचंगे मदुगी मेडियम मंगसी ओइबजु याय अदुगा पुथोइबा मयाम से अखोइगी खुनाइ सिदा खन्नरिबा पोतने मयाम सिदा लान लोबिगनो अदुगा अखोइना थमजरिबा वाफम सिदा अयो मयाम गा अनिंग पामगा खेतबा लेरिसु दम अखोइदा हाबिराओ अदुगा तमोदा अइना लाक्सनिंग जे अखोइ से सेंगना अखोइ हौजिक लेरिबा रियलिटी सिदा अखोइ पुनबा यारोइदबा कांगु मसेन दौना उटलीब अखोइसे अदुगुम परसेप्शन अमा सागलप लाइब हौजिक तसेंगना अखोइ पुनदबरा हारखदि अखोइ पुनदबजे नोमगी मतमजिदा अखोइ हाइदि कम्युनिटी अमा खक्तंग तोंगान वेनि हिंगे हाबदु ओइथोयब ले अमना अमगी मतंग लोइना अमना पांगनरगा मागी ओइब तोंगान तोंगानबा डिफरेंट यामना सिग्निफिकेंट ओइब रोल्स इन कंट्रीब्यूशन लोइना मकि लेनरगा हिंगमिनरिबा अखोइ सोशल लाइफ अमा खक ओइरिबा दमको अखोइगी लाइफ सिना सिगी शेयर वैल्यू मैम से अखोइ अखोइ फ्रूट मसेन मैम लोइनमक मरु ओइगा हाइबगी सिगी शेयर वैल्यूज की नत्रगना पास्ट की मेमोरी नत्रगना हजूक जिक लेरिबा रियलिटी सिंगसे कमाइना अंडरस्टैंड तौमिनबा याइतमो कमाइ मिराज मसे सेंगना मसीगी पोसी नैनबा तारगदी खोइ थौनादी संगे आइदी अखोइदा होजिक नम्मग पुरिबा कांबु सिंगसे नम्मग आइदी सि नागा की नम्मग पुरिबा कांबु मैतैगी नम्मग पुरिबा कांबु कुकीगी नम्म पुरिबा कांबु मसीदा यानिंगदबा कांबु सिंगसे मसी वॉइस थोरकमदि संगेबा मसीने वॉइस थोक्तना सुम लैसलगदी अदुम कंट्राडिक्शन दि सुम वांखला कांसिदा मसीना अरोइबददी मसीना अखोइसे सिमुलेट तौखर कांददा अरोइबदको लोइमक यानथनरगा सिंकुप ताना फिबमदा खोइगी अमोन हौगप गंदो फिबमदा खोइसे लाकनेबको अदुना मसीगी पोसिदा खोइ मसेन नागा मरक्तसु कुकी मरक्तसु कोई लेब पुनः हिंगमिनगदबनि हाइबा मसीगी आइडिया थाजब कांबुसिंग असे मसीगी वॉइस असे मसीगी बॉन्डिंग असे मसी थोलकांददा हाइरिबा मैतै मरक्तगिसु अदि पांगन मरक्तगिसु लेब मयाम पुनः मक्से मसी पुनः खुसमनरकांसिदा अखोइगी ओइबा लंगला अमन पुल्लकांसिदा लेपतारगदी पृथ्वीदगी शक्ति अमतना मणिपुरगी अपुनबा वे ऑफ लाइफ से कहिसु वाइबो ngमोयबको नतबदा
sum wangkhanaga akhoi sum tumi leisalaga masi sum ka sum ta sum leisalaga di matam hendokidana ko anaba sidi ngalinge de layeng hokdragadi hayeng anaba phan mangami haraga su ko liver layeng mangami haraga su liver si matanda regenerator organ amane na haidana ko matam sana intervene ta hokdragadi ma su dum patlaga siebo ko sida ai tamu kiran da laksage ekhoi sigi question jina ekhoi ngasi da aroba question oi doini aduga then ai angtanga short comment angtanga lakhi ge second round ekhoi da leiba insecurities se ngasai tamu kiran na hobada dum haigre maitai ni ST tan bagi wafam ma palli sigi maitai na magi leiriba hi housing leiriba reality sida maitai the sense of insecurity ma power have ze se ekhoi accept to bom changai to community na chamana ju nana atopa proof sing chida su insecurities leitaba nate loinamak leiye ngasai tamon haibu da tamoda ke na haibu yawre naga su insecure oi then pangal su insecure oi cookie su insecure oi maitai su insecure oi ado loinamak si insecure oi aga de ekoi manipur as a whole insecure oi na khamin na ba yada brasi madune miras madune pakom do mamang da khumba da yawrabne ekoi openly communicate tongno ba madakar oi koi every proof leiminar ko sing je ko aruga leiminar ba sing sta yeng bio ba hojik te koi na ST gi status phangi se illegal immigrants me amana khudak ta sumna deport toksalaga natraga moina changjalaga sidai jadum keno da koi ga asaba document me amana aseng bodum onthoga Indian citizen olaga India gi Hindi ju Michelon ju adagi any port koi gi selai tangkul maron wa ger kabui maron am ta khangdana se pai ba me am yawri ne ba but madu equina sidai the refugee convention 1951 protocol 1967 refugee protocol UN signed to without there so the ground of humanity natraga humanitarian law ge natraga madu gi pot da na yengruga leibi yada ba khrasu mathong tai ba swai da ba sigi posi da ne equina hujikti hujik mite pangal gi su STD man dum tawbu lei na hujik tawri na ko restore to haige da bani ko gi de adu but ekoi hana oiram me haibani na ko hauji aduna ekoi gi India gi law se da ekoi taseng na tongan ba ke OBC other backward classes अरे कोई ना दलित जे कोई मणिपुर की दलित लाइट तबनी को सेंग हाना दगी होना दलित से लाइटे कोई वा आई वाखन दको दलित कान लेबा मोंग दा कोई की अदुगा पोसिदा ST हाबा मा SC हाबा मा OBC हाबा जनरल हाबा मा कैटेगरी जे मरी थोना काइदो लेबा मरक सिदा कमाइना कोइना कनो से कंट्राडिक्शन कमाइ थोइ दो अखोई की इंडियन की लॉ से चमनबा मियोइबा मोइना अखोई की मियोइबगी मरक तिल्लका सोसाइटी में सेम पुन लेमिनबनी हाइबा तारगदी लॉ जिसु चमनबा awang anem khaidana sema mathau tai si semal ba honabada ngasagi magi jaga constituent assembly de karai ba migut chingdo any manipur ganatra mapang ju khana jeba ko loan makshina magi jaga magi state to gi oina na the union territory to gi na ma je moina mihut an karak matam da madugi apun bagi development gi oina yeng ba ma changi aduga manaba miyeng manaba khunai ma sem matam da ma se akoina common people amana media na phana ahoba mayam poros mayam do focus tong tong na nga ga su ngaksagi executive ki legislature ki judiciary ki port ma pangan je kalan ga dam ahum ji sabi makong ahum ni four pillar ni society ni media na oi jena leiraga maduna pana toroga su suya yaroi ba aduna ngaksagi port da sumba mayam ji ki contradiction mayam ji ki confusion mayam ji ki masigi totally abolish to muthat asi haraga di porhom mayam ji lehen gum ji haraga di koi ki constitution ki manung da provision da tongan ba koi democracy ki manung da thari ba fidaj da piriba magi phida mayam singje mafam chana political instrument mayam se magi sina gadu kangu sing instrument singje niti na sina ba matong tai ba sina dragadi ngasagi platform mana ba mada koi mana na phamina kan to bai ba se somna kanda aina ning thong machani are nangna sokna samna ba yadabani nangna pai ba ising thoi nangna pi ba pot charoi nangna si to ha ba pot thaina outdated or pot mayam je dum stick toroga leira ba adu kanda kamaina ikoina apunba manipur apunba India adu gi sigi contradiction complete thokta ba khana ba kamai yadu na chwa yaroi masima hana totally thubjan ba machange miyoi ba moina miyoi ba yengmina yes mi ma da lei kai khuno bu loina lei mina ga domuni adu jati mana proof amana to proof sing da ai khoi gi ikai khumna bu loina ni yengmina ba changi adu ai khoi masil gi marak discrimination le fam thokte ha bani atamoda ke ai khoi gi insecurities within haibatai insecurity sida yam lubamna aikoi masen amana amagi marakti insecure oina bagi chang aduga at the same time loina maksi insecure oina feel da oragadi why not insecurities of Manipur na khana bayo ofong ka gi laitribano natragana Manipur as a whole aikoi se kamaina feel protected natragana secure natragana safe oina bagi ofong ka gi khana da bano tamoka mai masi si insecure oiba poche masi aikoi loin phawre aisu insecure oidre hoji oidre adi kanam to oidre ba insecure oidaba life amma koi leire ba ko
adu insecure oiba sorry insecure oiba life ama khoi loimba oireba adubu state haibam di leireba state na masi protection pigadamne ba akhoi state si fail state lauk thuk yarabra ba fail state haibe yaraba ba haidi life and property ngak pa state ki responsibility ne ba masi nga aroi masi insecure oire hai targadi state si fail state haiba yaduri braba state si fail state oire na khoi lobu ta braba adu tagadi state ki responsibility si karino state na kai kai intervene tori tamo state ki wafam na tan ko ngasagi people ki level da tamo kamai yeng government ki part ma tang tongan thong gi but ground the people ki level da kamai yeng people ki level da di pura puri hujik le si insecure ne ba akhoi le ba phium si kaim te sungoi oi de ba adu tagadi akhoi isana karmaina masi regenerate ro kanda kamai secure uhinga da gi haibu se akhoi insecure oirena khaliba aikoina masigi perception se hongdokna wa khanba mathau taiba masi khandragadi amadi khallaga thabak oina onthok targadi mase aduma akoi sing to bata bane ba lupa ta bane ko adu mase tholakani thoktabdi yaroi maramdi thokdragana mutle thoktabdi yaroi thokdragana mutle but we are all in a sinking boat thoktabdi yaroi thokdragana mutle sinking boat haga ningsang MIRAJ ko koina English ta yam bazam quotation am laidna ko we may have arrived on different boats but we are in the same ship now have masigi pot se idea se samana na akoi khamino muthau dai ba ai chu MIRAJ su hinau masa amada yai du tana ara jaha sam le na ai sinu chna kai ga tu gi ba na hola ga lang min re sang loi du hona lai ba ko but adu achobu jaha su da koi punna huji ka khala ga tumin ra bani na akoi gi jaha su chadaga da pot am gakti chamana bi uniform oi ba lo ma hai tare ko na da ga chala bi chana kang lo na hai chra lo hai chra any pot ama thammakan da ikoi chi ngak na yana na samina muthau dai ba na ta ai hinau du dum holam chachagrage ai hi du macha la ko ni hangrage hai ba khara ma aragi ai di si dum le huni hai ba khara ma na daga lukhi ba khara ma lai kanda lupako pot to ko na khut pa ga singkhana ba hona da ta raga di pot to ko na leiminar i apun mani ko punno ho minagi jaga am dagi punna jaga am thung kanda ngasi di ai ko amana mo yeng dre hai ga to wi pot la ga di ko kamaina punjan ba idea mo khana do no hai pot ni na hata ne okay tamo yam nuai jai masa mang tham jo ge yam nuai bai ka nu min sing ko ni ko Einstein na yam phazaba quote am torome ko amana Roosevelt na mana tawi mabani sham nuksina ba ID yamna kano to matam ni na ko khoigi Einstein na haibuse kamai de hi gi khwai shape oi pham se pot ne hai ko but hi se pot le na bagi sab din na ti hai yam phazaba ko adu ta ga di ai khoi si yamna shape oi de na akhoi le ba pot che masi akhoi ithau ne logdam ne ba akhoi duty ne na ko aduga Roosevelt na yam phazaba ang su magi mabani si yam na ka to no ba matam mar pot ne ko mana su yam phazaba hai bo kaido nongda mabukta pa samudra amata na ai ba hiwo nongda puthokidri ne ko aduna akhoi je ko mabani si yam na ai go hosi kala ning si ba hitare ko adu hosi ki no si ko aduna akhoi na hainingi di akhoi gi leiba film se akhoi na yamna shape oi di na lauri ba se masi akhoi gi life ne ba akhoi gi duty ne ba akhoi gi responsibility ne ba masina akhoi gi uprise to na ba apopot am lakna ba gi yumphom mo oi ba su yai aduna maram war kan akhoi afaba seller am puthok ba su yai bu ko aduna masida akhoi thajaba thamina kan da akhoi future ama apun ba manipur ama idea of manipur ama yamna leiri ba contradiction se within oi da ba contradiction ai da di yaro ba within oi da ba akhoi gi national contradiction to bungam ba adugumba idea of manipur ama akhoi punna soidana akhoi hairiba leiriba hoji hoji ki film sidagi tholakini haibase masi aidi samada sama thajeba okay tamo thank you so much akhoi ni ngasi mayam da ningsing jari baje manipur haiba manipur ama mapu moina leiriba akhoi gi thamoi da pukning da wakal da akhoi na khwaidagi chaukat pa khwaidagi phajaba khwaidagi tangdu leita ba malem da masek mangal thokna sana le ba oina ngalaga le ni manipur do adu le hinaba gi pandam da puthok chaba akhoi gi special episode ma khakni idea of manipur contradiction amuga da ningsing jabani akhoi gi nam da mirei pak manipur za ai nang ai gi jati ai gi furu akhoi mayam punamak sidagi hena chawba manipur haiba idea amakak leiri adu idea adu gi namda akhoi punamak contribute tomina ba changi haiba duni aswoiba aranba awatpa community khudimak ta leram bayai community thamgro
individual khudi makta engon da su ta moda su loi mak leiram be mado mi amamom gi oiba individual gi oiba asoi bani awat bani haidana puna mak changaga semdok minaba warak minaba gi wafam du oina thamaka da maduna kana gumba kanglup ama natragana furup ama da la no ubaya ba amasung furup tu chingdaba ya ba mong da ikoi wakhan khanaba gi wakhalon se kitang khandaminaraga ikoi gi apun manipur du gi namta lemina ja ba duni amuka na haijaga ikoi gi ramda manipur se ngasi mak oina leiriba apun pak chaw si 22,327 square kilometer amasu 1949 ki 15 October da Manipur si India da merge tawkhaba matung da Manipur si party 15 October da completely on effect adugi then 1956 power sina party state oina ler kan 1956 tege among union territory oiba amasu 1972 da Manipur se state hut phangduna lakhiba adugma Manipur amakni adubu Manipur miyam gi aning ba apamba amasung ikoi aspiration mayam amadi tongan ba popular movement mayam de reflect tawri aduga ikoi masen mayam je amaga thajana da gi chang si khare henkalakpra habi gi wahangduni amasung masina opportunity mo raga ikoi masen gi mari hena dakshin na bagi achoba lambi amasu oigani haidana ngasi gi experts sing na phongtokli ikoi gi iramdam izati iramdam Manipur asida tongan ba dharma gi khenaba furup ki khenaba tribal sing gi khenaba amasung masida natana wakhalon gi khenaba mayam amadi leiri khenaba leirang kaya gi na itel la kada fazaba le kolama sembagum aikoi iramdam ire pakse fazaba Manipur am oibadi oishanu haiba wakhalon da thamjaraga aikoi punama iramdam Manipur asigi idea of Manipur si protect tominaji amasung masigi da mukta aikoi mayam contribute tominaji haiba famji thamjaraga asigi dialogue question wi tanza lojage none asigi idea of Manipur contradiction da so yabi kiba Manipur ki sakna yaba expert ani habada tamo Dr. DAKESHWAR YENGKOKPAM author and columnist at the same time Manipur ki masak na renowned social activist Dr. 𝗬𝗓𝗔𝗦𝗧 ani ba mukana thagachari ka khunu buchari to ina ngasi ki program se hobudik loi fo mi yeng tabi ki ba miyam punu puso mukana thagachari ka khunu buchari miyam thagachari